Gospel Youth Talent Search kiti Lajangphai Youth Department to gonnoya athumbai channa pathinai pulu duvin zechon tunilahi first UITS anala nunga martha injong competition anala anala chu ahin sading hi in second UITS anala nunga chong newin jong ama competition anala analayan kiti nala chu na sadiu tunila hon jong yo hon jong pathin phathai bu na chang puminna la ikisim do thei tawin kitet na ding mongin khadisim bin hichinen sa do dingo tuin opening prayer pastor nudi lalam amani nei pi divin amai ko win he sin na le zang ai na dim set ka hola han jek pathe na nong sin na nei chanua dal pa ka pe suwa anaw te ho win da kel na te ho abulla pata nang manam tu hindal pa chai na lam chan nei putak je kun na ki pat ko ge ni abula pata na yung pinabana ko sa ben so na mahola ka po ina ka sakna nat na le da tum tum thi naman umlawa unia acha itan e pui pathen na min lo pi pa cha ka hen lang ba pathen to kong kimat na ding hin na on sak na ding i hen lang apon wa na thaga o pia e ban chon dal pa kong kimat sak min zo se anang man na yung pia abula pata sa itan na yung pining lali so minin na po ka Welcome speech sa SAP dingo Padi Kaimilen Chairman Lajangphai UID ama phali na pivinahin masan tabang phat pala par wi piu pathin thangpai man lang tunila athum vai channa Gospel Youth Talent Search Lajangphai Youth Department to gonniya go nawa aung kalsong zo se kazana kalim na salam kain bole ki pawmin tuni phat hin Lajangphai hin tukum hin program I ho mama jingwin ichi ho na la bachun chabang gol nup na bol win gol se bol na bahin sumle pai thil tam ta jutlap makunin nule pati akun nikitong khom in hile ki phatlam jong mu ke sa ta ji achu ai pile tuni la hin khanglai te in cha teu ju department in ipiham abol ato ogon ho hi ai het meeting le ai vet sa pi ding win haubunga church committee hi in mission hi in what women department hi in Sunday school board hi in nu te tau khom ho hi in amo se hi e ko hi tivin til ko na ipi yung pi theibam ailam khatle ipol khil na ho ipiti pi thei diu ham ailam khatle iwat na ho ipiti ai pan pi thei diu ham ti amo chang hena ko te ti hi ju department committee ani ki gongin je chan tu ni lain jong ki paum ta in lai muna him to pi tawin iher kha long mei thewia tun la ge sa ki ko ho he iher kha so kevam hello lo no khon tom go amo he jan kha su katara para hum hibin war kam an bet sai wa tun la ge sting yan dalwi pa cha nam ta hibe je chun thilpha ju department jong department ho chunga lailam kai ho chunga jong kipa thilpi kipinomen echi kipa thilpi ni ho chu lam kai ho din choi bin lang ilanga pi do nan nei tivin je chun pha chan achai chan ge hi nei na to pi ding min jong lam kai ho kain tim kidin je chun tu in nu te taw khom ho hungam nu te taw khom ho hung lo dan na nu te tau khom ho hin secretary pu hin gan siu hi in nu te tau khom ho hung lam kai ho hung win lang cha khang lai in thil pe kat pe nom win si hi nei hung la pi ding kain ti me zo phala ho lim na nei hi tir abanin Sunday school board ho superintendent pa hong intin vice chairman pan hipido tante apanla women department chair to secretary na ni hon nu ngono vice chairman pa in pedo piket vinten kita chairperson nung loha
lang ko behano lim kate abanin mission department ya kate po lim kapo mission department chairman pa amahi ipawamin ahong mathun loyaw panghitain abanin church committee ho nakaute church committee chairman to secretary nanyon nung Lajangphai si ipathil pe neu cha kahin piwin achunga chun presented to department ho hung kisi intin anoya chun by Lajangphai Youth Department kitintin aung ki PG chui phem tile hovin na kancha ithating wele bucket hi aki hall mozin ja chu hovin na mandinga kin pi hi in department na choi do phal lo dio ilai hi anjo phal le chak sanga ko kitchen ana da la dio yin tin anjo khal le ani ki choi minute lungtim thu ta hong thilpi na hong ke pe hin no jong tu lai lungtim thu ta gilta nen ngai to wana nong diong kine bomin it's chu hin tin chicken kala banin tuin vice chairman pain phat chom chat hin mangkin tin welcome speech bana kai phat bana ama in phat chom chan mangding kan time Zaum ta Anthony tha special guest in Tunpi ho obung chairman secretary hin misona hin tole nute au home women department tole Sunday school board ho masapenin kaza na le ngailun na salam kan bole chuta le ngailun ta zat so hiwin no le pate khanglai ho zo si no ho zo si zom mi zanin hat pi jevin ki pathuk avelin kan sejin tuni hin chi hi ong ki guna parin khanglai ho he ki boina pen hi sumle pai lang pangahiin sponsor ding yong ki hol ngam chet lo piham no le pate hobung mi ki ho kine pinazala ong ki gong jing a hiin kine pina bangovin ki ho in jong khat dei khanglai medin special an kong ti diham ngai lut an kong kana so ina so khom movin ne ki phal na kham nen pi ho mangcha chong ki pana hin no zo si pan na ho zo si chong ki pa thu ke sejin choho chung chona chon ti tu chung GYTS at hum bai chana lol hin the ninga khanglai ho adia tamta ini bon ni to so ke win jong le adia pan lati mi thum tabang hi khanglain a het jing na ding thilpi ni khat ka peno movin ama ho chu icon junior category adinga prize first prize athilahin asumahin inpu do pyo nudi rebek ama langa hungin tin khanglain yu department in memento khat ki penomin ama kila intin ama hungjing lain kenchin sim do ingate evangelical youth department Lajangphai ECA church ECCI the third gospel youth talent church akitin memento nudi rebek hauki khanglai ngai lu na le gel kho na nei ta third gospel youth talent church GYTS 2022 lol hin thena dinga GYTS icon 2022 junior category prize ne hin to do pg un hichamen to hi pathil pen kahin pv pathenin nang lenen sumit te tamta in pathen bu taw hen ki pa uwe sign ji 5 million hawkip dear robert hawkip secretary chairman hi hone chi hin ama hin junior category dinga first winner tidem icon ading prize ipu do pio he ken hin pe do pe jing ne abana nodi rebek hi chairman pa loinu hi in hello khawa hi le aban le secretary pa loinu nodi parmoi how kip jong langa hung do le ki pa mintin athui ki bang hin
amahin senior category adinga prize into do pi kino hiye ama jong lang hung le ki pau mente chi hung ke san de ngai lu nu le ka ki pau ve sa na wa ka bol pi hin abana ama wang lo ding hin khanglai sunga mi mama hin go hang es thang min len ama hi ma po in ama in zong sum le pai tam pi camera ho man ho in pi pi jiu hin ama hi zong la in sumite ala thei khan in chin la pi le ki pau min te anu kamuin anu inu sit ten chin la pi le chung ki pau min te atho chang hi ke bang bang hi zin kan sim se se lo hi tain ama in zong khanglai ngai lu na zalwan pan na the hi zong le nun chi chan chu ken kan man the hin te bol khiam le ki ngai da mo te tuin program bana chalu itin special number khanin ngai la deutin nunga s song neu second GYTS winner aman so sing ding leo cái lai sing leo cái lai sing so sing oh sing long sit he ba bo chơi nó sợ ya long pa hi bo chơi nó sợ nung trong đồng xin đi gái ga là xa
tuin ni say mabong win tuin aban na chalo itin speech guest lang ako na ininay pi diu hintin ama sa penin nu te tao khom o chairperson ay lo le secretary khat pen nei pi ding ko te tao khom ho chairperson nu ta sa dam lo zin chule to khom pi ho hung do thei lo zin GYTS kitho pi na le chuteng le pan pi na in dang ka sang ni in po sa win iti chu lam kai ho in na hong la ti bin ka hin ko be ho limin 80 lo ze win sumana pen ati ze win ho lim da tang ka te ichan je tan te ka ke pa abana chi Beijing oitin speech abana in AP Dewin Sunday School Board the school board chairman secretary hong thelo din engan si hanin ke papi om le jengin aje chula sa kiti hi pathin wa choina adi dia i o ho iman hi ke pa om le jeng neo lang apana junior hi hen lang senior hi jang be pathin wa choina la isa hi pathin lo pin ai hi in chuta le pathin jong ke pa ahin ija chu mo sa ki sai pon chuta le talent iti phan no lehin I talent nei ho I azat chum hi pathin ading ai man chau ki pa mong hin Sunday school board ho jong kong kyo ko mo binai le sum le pai ha akinei lo bang chen kong ke mai ko mo binai le dang ka sang som ling di chet kan mai do win atamatam hin alhin la som alhin na dingi sang college thumbo wa ba hin ya che atamatam hin chi hi itabanga khang lai hon GYTS third channa athumbe channa ahin bol naw ke papin na jala hi kong ke mai khom wa ke pan jala ta le chapang ho aneu hian lang alin ho jong ti kho na dinga ya nei kham kan chom khom wa kain po we in chairman pa in hung la pi le ke pa min te ke pa me Sunday School Board ho sunga ke pa tu isay abana speech nei dingin women department ho pha na pikinute Tuni hain ibang kasain ahin la hang lai lang ho he ka gel ho bang ka sapuin hang lai ho he dim set ham ka tile mi thom ka sain na lungkim ka sapu tun hai ibang kasain ito bang to bon lo pi ta mai te ho adi sana hang lai lam kai na ho in lungki to ta ijena bolu hi ki pa pi ka sama ma sing win tiang le tuni ha contest na bang ho zo si zo mi wang pha na hi we pathian phat thei bo chang na hi we tiang he ka ga sei do no min tuni ha in ke ho zo nu te ho he kham khamin ka hu ki ho bin ka ki pa pi ma zeng o bin a hin la lo pi ta le tam ta kan gon zo ko bin ka hin gon khap khamo sang som thin na ding sang ge ni na ba na la yen it's here hang lai chairman hang lai lang committee lam kai lang ho in kipa ta in instant pi le ba ho me hang lai ho pathen in pathen na po no abana chi Beijing oitin tuin mission department ho pha na piki Beijing oite pa me tiute itabang to bon sunga hobung sunga khang lai te ho nan gun lo hi ipam te tingin hat lai mel hoi lai de ongai lai itabanga pathin kwa dinga la dinga nong kisin sa te ho hi khang lai lam kai ho amasan kan pa sa ve sele ani na delen itile
agaw thilpi ja chum ti hinama jong le o nei sun suna to pathin ba zai lai sanu in dim le mel ka nei la sen ka pathin ba zai la sange atian sa banga o ngai lai jo se pathin ba zai na dinga an sa thi ja lovin pathin ba zai la sa ho naw te ho do si tunga ka ki pa na kan punge tu hin ki ho mission board hin tampiang kapit do pu ve ti jong le finance nu hung han lang ang lai ngong ngo nang in hung pien ken asomin si department in kan go no wa hi in ang lai langa la thei khat hu win lang finance ra ko nin ti ning la pi win lang deu tu department te sang a bo heคนna be piute mi pite ho special number khat anangai lawitin nunga Martha first GYTS aman pathin wa chei la ka in sa pi divin ama phat ana pitaute local committee ho phat ana piute pa me tuni khaklai ho tamang programa ho bung lap kai ho department lap kai ho yo si GPS adin ko hi ki pa u ka sa aye to khaklai ho na tong ai bu bun na tong do adum dum in ma tong ho tong tu ma tong do niệm chưa thầy à to a ghi ma a cho la na to do cái khang lai ho
thằng lại bung pi chập băng hồ hi nó họ ako na Sunday school patata building tole ala ki thêm chu ki thêm chu to tu nó họ mo bung nai cho yêu si chu nan bo no ke pa sa ke ho bung langin ho bung lang pastor ho ko ka bo diu chu ho bung ni pi te yêu si ta sat thu pathet thu thang thu ta sat thu cho chu ka hin diu ai tu din khang lai hot dok hot hot ta nan na ta ki aga ija thap kat ki bungin dia jong channel anak ki mukhata tayang pai ko aso ki pam he yeng kita bang bol do ho khang lai ho ne pa cha kam ke tu jong abana apadin le ahoi ding a bolanan bol di bin jong ho bungin ki phong na kan de le tu jung na bol hin ho bungin jong ka ke pa pi bin ayong tieng le chayong tuita don chayong ko ve na ki paul na khot dong go daron sanga ki pam yo ki ho pui khang lai ho him pat ta i sot vai ne ta pa khong khang to din ti ho bong khang to di he ti tu tu sang som la nga pi di ki ho pung thu ko pai e chu sin ti pa da pu ama tu ki de patจัดเกี่ยวกับ all things กิปามินเทลพาบอลนัตโตจำจ่าเขาเล่มในพิวlocal community ฮอจุงะกิปาทุยเซวินปะเทนินอโมจงพัดไทยโบจิงตาวเห็นตีสุยตาวนาเห็นลังตุยนโปรแกรม first session อาจจะอินลังเงินไกตาวินngày lu ta song pe nei chan agape ngày lu na i he ngày lâu don so na sum lu ngày lu ta dai hey dai so ngày lu ta dai hey ila ama dai hey lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bana lapian sa pai ding a hin Kapagay và chơi kinh hay đã hu cái này lại xin kapag thiên và chơi là sang nghe ali anh yêu anh ghen bôi à hầu à phải ghen lâu bilin lal bin mol ben at sing ben song ghen lâu tuôn sốt cay lim lệ bên cả này lại xin kapagay và chơi tin hay đã hu cả này lại xin kapagay và chơi là sang nghe chỉ tin đăng tin và chơi hết sim nam kim in sung bole lang dam khai hon sung pagkai va chơi chiun along si ta long lovin tun so ni na sing sing la 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 va chơi in pagkai kapagay và chơi tin hay đã hu cái này lại xin kapagay và chơi là sang nghe in ngay tin chính thô nghe ấy si bao bất thiên và chơi hụt din malam noim dal sungute nimletel kanay lai sin kapagay va chơi tin hay na hu kanay lai sin kapagin va chơi la sang niang pi ke pa men wa chai lanan sa chu ngeyong angeyen question he kong ke got thum ke hen ken jang senior ho he bol cha ta ding ti he ai wang ki chat lo ding hi apaya bai ha hi bi le question kan hi nang ma in chi am sata het nga poi mo la sai kan yen GYTS lam kayo hin Bible chang hi man luta khan ta do hin chi Bible chang chu ipi ham ipi Matthew ham Mark ham Luke ham na chi chu ahong kita do chu ipi ham chu him sei han lang chu fa ko sa kan abung chu le Psalm 146 verse 2 athu chang chu ai bảo hồi giờ là English bảo hồi giờ là hết chân nan sẽ ngay thì ai mi bảo wa chu le cái hình lai xin pakai vợ choing ting lim lemel ka nei lai xin ka pathin vợ choi la sange chu ai hit chi he koi dinga sei hab ai ma dinga sei ba me ai le tu ani na dinga hen tu a question kan bol hi
na don ko kira le la na ma kapi na kon ka kat ha ding ke ma ba la sa thiam kat hinading a hi la sa thiam ta kan hinading a hi EPP ngayam angai cholo si nang man he si nan si ha ye ngai ti la sa team dinga nei dinga hot ke ma gyal dana ho kan sei ding hi ama sa pena hi kitup ta a hin kuman ngai ama sa pen abana ikivandan ho jong sexy laudina skan hi lang pun ve he jong le a sexy lo umena sa chu kivandan ong hi angai sin abana ding le ichi le ivale na asong ichanga chi lo ding a hi di chu aban ke na chu le la sa thiam ya o jong ga zil jap ngai na voice exercise song bol jing a hi ding le la sa di kun jong le ki ha practice ngai a ki thi me ki ti jong le ki practice lo wa le mi la a ki zum thai hi cha chuna ki practice ha ngai ta le sang la sa thiam ho to yo na la ha sa khom jing ke yo ngai hi chuna ki pa me dunia ko san kan to te chu chan chu tin loi lo gol dong hon jong ko san hi a do nom di chen ho yong phat hello question na do nom na live om ta lo wa hile ning pi chilanga jut department committee in jong thu izanam khat hi ji sana ke koin ji chun question group a hi in khat one apana 6 chan hi number na dai pen hlengen lang na hlen do pen chuka hin do deu he one apart 6 chan na lucky number pe ham ta ka number hi on hello one apana 6 chan hi na dai pen na hlen di chona hi chana hlen do to a chu chilai question sa cho na question group hi cho age pen chuka na ki select ni chu one apart 6 chan hoi chilai pen chuna dai pen nam one question number 1 at the end is ya chu jut department nong ki taisa na siya um ke bol hi in Lajangphai jut department sunga wa soilan sa team ding le sang pita hum ki tung ding ka chun Lajangphai khanglai sung jut department sung chu ichan ge het na nayam ti hi na ki kul nom he oh siya chu number 1 na thenta le kailenan tong tang ka te iti kuma Lajangphai jut department in silver jubilee anake mangam 2017 acha ki ba me question chen chui tan te asi thai tai hello serial number 1 ating khon na be piute mi pite on tuin aban na charging uitin serial number 2 lim nan khon na be pi kinute mi pite ho jong sin
pe ding hin question wrong ai bol pe ding win judges number 4 ani ki gin pe ding ki het sauve hello hạt nhéoแต่บินhạt nhéo hình là hòm na tiếng này hạt bất sắp bên gần độ nôm cho hi lẽ tu chung DYTS là pi hi Viber Samsung trang khát hi hỏi cái xe là bằng chỗ na thì cũng trang chú nên sẽ hay đẹp Som number zakat le som di le gup chang ni chú nên sẽ hay đẹp English sana Sam number the som di le gup trang I will sing the praise of my God while I have my being. Ba me na chule hi chi la hi sam khu azi tam ta cho na amdan chu ei pe ham dil asap in sim de korang cha pate ho ti ho tam pi hi chi sam number za som di le gup chang ni hi koi si phi ti ya nang ma ni ke la David David na atitia hi le hi chi la sim pa hi na la sim pa hi
ปีฮัมที่เลยฮิจิลาไอ้จะทุเจงป้าฮีอาศิมป้าฮีไอ้ประเทศเขาเดียละอาอิตาบงโฮจุนสีมินติยาในกินจันคริสเตียนเขาไม่มีสีมินติยาในกินจันนั้นไอ้รู้แล้วอิตาบงประเทศตัวมาก็จะรีเลสันอิจันเนติยาในตัดนั่งมากินจันต่างใส่เทียมคริสเตียนเดียละอาประเทศเขาไม่หัวละบ้านะลุงชิมปุ่มเปียประเทศตักษณะอบันเล่หินหัวประเทศโตกิบอบซิงอบันเล่ประเทศอธิลบอลโดสิจูประเทศเฮสายเล่ประเทศทางบ้านบอลซิงหัวเดียจังไอ้แล้วกี่ป้าเมนน่ะจุเล่เอ็นจวนน่ะสับมาสัตป้าจูอาศัยจัลมินจุอีปีตาในปุยดันน่ะที่จีในปุยดันป้าฮีอีปีฮัมที่เล่ดิจีในปุยดันป้าเห็นอาบัตสับเป็นจุอีปีฮัมในปุยดันบัดสักนะจูปะกายเจสูนะโครสาหงเทียบานะลุงสินะจูไอโหลุงสินะลงลวานะถ้าได้ลวาไอปุยจิงตันบัดสักอัตุที่เล่อาศัยนะอาจูไอซีอัลลอฮ์เห็นอีปีฮัมที่เล่อีปีอินอักวราสอาศัยนะจูอีปีฮัมที่เล่อีซีซาลจูอีบอลตั้งอีกอย่างน้ำมิดหัดดำนาซาลจูน้ำมิดหัดดำนาทุพพาซาลจูอาศัยนะจูละน้ำมิดหัดใจล้านคอยจิงตางี้อีโซน่าอาทิตย์ยาฮิเลอาศัยนะคอยสันกระโดดนมจูอีปีฮัมที่เล่ปะเทียนว่าสวยและสมินทั้งตาขัดอินดิ่งอาจูอีบอลง่ายอามาจะเป็นปะทินกินดิ่งอาบาเล่ลาหาสะจิงดินะกิจหาติลดิ่งอาบาเล่อีโอโหจงหินะไอมันอีโอตกิตัวลาโหเบลเฮลเล่เอ็นอิสระนุมไงอิสระโหหาสะจิงดิก็ที่ปัจจุบันปะเทียนและสัตย์ที่มีเราโจก็ตัวปัจจุปะเทียนและสมินทั้งตามีนังไงสังไทยตาและสาหิตให้นั่นดิ่งอาจูดีง่ายสุดเป็นอามาจะเป็นลาคุมเดบาเล่อัลบั้มทัวไอ้ตรงแล้วพัดเจงอ๋อตัวยูทดีพาร์ตเมนต์เตลังอากันขัดเจงเล่อันเนียวอันจัวนิกปีนขราปันกุบจันนักกิลฮันินขัดนักกิลฮันินนังอินนีน่าปนากุบจันอมตันนะตัวปนา6จันนับเป็นนั่นได้เป็นขัดกิลฮันtu acha ba me chetia hile tu na kilana hile Lajangphai Youth Department in Guitan Lo Bible na simovin iti ikuma chu kumsom thinna decade anniversary celebration na decade celebration in manovam kumsom Bible Guitan Lo Bible chang in simna ba chu iti ikuma chu kumsom thinna so in adovam movin mayong so 2017 ay le ke paumin adang na sa ibenom na layam number adang nihat na layam 2017 ti lang ก็เจียงได้แล้วว่าแฮปปี้ nang chen kum isa iti kuma nang chen 2018 kina nang chen na ay le huvin nang kikhop na hi 2020 pa na nang kikhop ham ก็เจียงอาปัสสากิขอบ ay le suong kitum ho kon nan bet paziam ก็แบบว่าก็เห็นตลอด ka bet na ki hepoy ay ta na tu kal vai ta na bet ni chang khang lai sunga hi suong itu no ki choko i vet tingo i het ding ba kitum na ya chu na chai chai phat le na chi zala na ki vet thei ho na sei chi nam di la nge ke pa e pa e serial number 3 in a code hin chia question ai do pi divin judges number 4 5 in a gigan pi divin ikima het sauve judges number 5 and question in board pi divin tin to in serial number 3 ilim nawin khon na be piute mi pite ho
Sunday school epi class ana hiam khatwe ka sai te dio na class Sunday school primary 2 ham 3 ham 2 primary 2 na ke pau me nala sa chu ke paum le jing na team le jing final kai khat chana a hele ilapi wa chun i pi chan ge i ti chan ge ya la sa ding atiam ilapi nalapi sa chana i ti chan ge ya la sa ding atiam patin wa chai la hi ne he nam lapi na sa na ko na chana ilapi wa chun mi hem khat chan i ti chan ge ya patin wa chai la sa ding ham he temam mi hem khat hina i chan ge la nan no nga chan ge na sa dem mai lo le nan no pi pha jong le na san lai dem ti na chu pathim wa choila tile ite chan ge ya isa the na lai hele ki sa ading ti na he ki pa me ila pi wa chun na lim le mel ka nei lai sia ina ja si lim le mel nei lai se ji inunga hi hen lang inu pi hen lang ite hen lang jong le na ithi ta ka sa di ti na he na ki pa men ai le a chai na tu hin tu ni tha hin lucky de na hin first I know the first prize ti tau te la legend first na hung junior category first in la legend jak jun ipi na say them ipi na gel them ga say tele a first at hele how ina so ma khat ho pi jing ding chule cái in của tê hồ tổ em bị khom này đi bảo rằng si chú in của tê bị đi ok cái bà mẹ tuyên càng lại lăng hoa con à tổ nôm để phát biểu tê bảo mẹ pi chong so na uten hin 1 to 2 ki len to han ta na 3 apara 6 chan atai pen sei ta sei to chu kan to ti 3 ai le na sei jing ta win na ai le kain to nom chu GYTS hi first to bel khat bel ni na bol ta chu tu athum ve na ta chu na ai le no martha in GYTS ala kum chu iti kum ta de 2017 tha gel kita no martha hi first GYTS winner ham second GYTS winner ham first ai le ai akum chu 2000 is anati 17 ai le second GYTS winner chu kuita de second GYTS winner chu kuita de anjong la sa chula no martha masanga la sa chu amin het lahab S chong neo acha S chang neo ai le ama in iti kuma ana la ham second GYTS chu net talo na nge acha chikom tale ba tale Apanas serial number 4 ama hungentin question ay na do pi pai divin ala sa chai phala question don again judges number 6 ana kegeng la department te Waiting
dấu đã ao dấu Ahsi sakaya kahinda dali Kai đang lúc cây si bầu ca đây
Sally Yes. team na kisa thawa alen sei ti ti ke yel dan toi pita bangam Hinge ka kisa thawe. kin sa dia kan jong team kan sa le jingin malen la sa chu mai thai sel na san na la mai thai sel na sa in angai ho jin jong dum hai au min aw jong angai le jingin kan ki pa pi le tun ha he ken koi son thum kan do ding ba jong ka pi nai lo hi in hin an ha pu the de hi patien in don put in lang nang jong base of the base nan don put in tin mas pena tu kum khang lai di house ki ho mo vin na baptist member kha jong hi tayin ipi house na hi na leader ho koi ham kha benin se pi ma sa pen ti le Joshua House. house leader min ho koi ta masal langa new min na may langa ni ne win na leader to assistant koi ham na house leader ho hello na ale kai khom hi vial zan na ki khop tai Ha? na ki hanglai kai khom na ki khop jiam Cái khom se unning pi to. ele na house leader ho min ni het lo le na ki khop kha be lo mai thei na tin ken na ka heta poi chi chale koi son ni na na chi ta te o pathinin e ho hi ta san sa te ti tau te mi lo se hi talent na api su ke jin nang hi pathinin di pi talent nan pi ana ki het na nang ma ki het da na Cái mai ki het dana cho lam to la sa he. lam to la sa nan pi ana ki het na ale khat bo ki hen ding hele chun pi pian khoi zo na ki hen dem La sa ka ten de he. sa na ki hen ding na ba me ale athum na achai na a hin dong hi pai ta in mi min thang ta la sa na hen chi chun la sa min thang ta ta te la sa min thang ta mi ho zo se he na la sa min thang ta hi ding mi ho het mei on chi to mi hon he be hi zong min thang hi be hi zong le lung na chim se la lung gil ta pathin he na pathin ba choi dim khoi zo na dei zo popularity na de yam mai lo le pathin he zo na de yam Pathin, obviously pathin. pathin he zo na de na le ki paum le jingin pathin he na la sa hi the na dinga chu ipi bol angai dem khat pau se poi mo na sa pen se yo pathin het na lunggil ta pathin ba choi hi thei na dinga chuna ipi ne ngai yam lo ipi bol ngai yam Ama ne ngai he. ma ne ngai na ke pau me le san chu ke koi son hitan te youth department langa ko na koi son Sally masanga ho chun serial solution number 1 apat 3 chan ki ta ben 4 5 6 hi ong in na 4 apat 6 chan chu par kha pen ki lan lang chi chu ka hin do ding ne he 4. 4 chu ti le apai to hi ju department ki vai pu na cho na iki vai pu now hi tungzua chu chairman omin secretary omin vice chairman omin finance treasurer lum cho na work secretary jong in ayu na aban ta le music secretary jong nayu icho chun lam kai ho min chu apan mun to in sei tha to jut department lam kai ho chu apan mun to in sei tha o ele
le tin nan dong na chairman koi ham khang lai ya khang lai jut department committee chairman koi ham thang yo ele vice jong cho ha be se dire secretary kuna po ham yo khang lai amin cái hiện là em ngạo thang niên có mà tao koi ko ma tau thang niên có mà nau thang neo ko ma tau à anal che te to in thano momin ai le lam kai ho het cc amin in sei la do het lawang le alim hin ko thote committee member khang lai ya thang niên bên nhau của amin ne het lawang la ko thoi ta pai mo lo ho bu ko ma tau nu jong na le atang hit pe ben ala yo atang ni kom atang khom lo na khom boin atang o hin to ding tham ding nei jiwa lo in tin ai bi le ki pao me ki chu hin tin kun to na ga to beng ka te GYTS first to second kui ham iti kuma na la ham ti chu sei be to first GYTS chu iti kuma no ma kun ala am winner kui ham second GYTS chu iti kuma no ma kun ala 2012 pa to Omar Khan la ana second zero day sa to song ne la 2017 na ni ki ba me le ki pa Serial number 5 ana covetin ama ko sanay na ball P Devin that's number 1 ana giging lagi pa mente Santa in Okin
si เฮ้ย na teamเนี่ยคนนั้นนี่ham กับมัน na mai na an na ma jong khat bei sa sa ngai ve ta na na ma to na ki tiet ngai ve ta chlai at na okay la akhat na pen chuna la min chu pita de เบธเลเฮมโอกิน bet le mo kin na Christmas jong thing nai lo a chu nan mo sa je Christmas kan ni mo hi sa je hin na ale ipisa a hi chla hi na hin dei hen ham na ka o to ki to e na ti ham ai lo le ipilai ta chu ipisa a chu chla hen na hin dei hen khal khale dem nei sai pi o คริสต์มาสอันไหนตาจ้ะ Christmas anai ta ja na okay very good chla chu khang lai te na vel vel ka sa win na koi ma chang ka bai ha nai lo cho ji ja chon lang chunga ke ba cha na sang ta kan pin na ipi ho he ting to go ma ka hin sei hin tin cho ale la ani na chu na ti cho va cho yun ti de chu na sa lai ta cho ala san nu in kai sang in a team zo e ti cho na ala ku na bang che ma na dong pon ka ting na he jong le to cha pang nial cha khat nei na lain hi chi juites third he first le second he patilung sin in a hin la ti ni tu ni chan ge in la sa no ho amik chung si han lain na mai lo le khong khang lai chung apan la han hoi du na la han lain ale nang te ka da bang yen hi chi juites in la ta le chun na ma ba nai example as ke juites a tu chung juites kala le khang lai te cha na phat chum deu hi ho pung te cha na phat chum deu hi ti na nang ma gel da na chuna juites chi pen hi la leng ya chi pi na gel dem na pi na ball dem ai lo le khang lai phat chum na dinga pi na ball dem ipilam pangana ipilam panga khang lai phat chum na dinga pi na ball de ham กติลเข้าเดียว katil khaw dio ipilam pangan til khaw dio ha ปะทินทุ patien tu na pai ke pao me na thi min chan chu tan ten ke ka hin do num ke pa dai si tua hi question niyom tan na 5 to 6 niyom tan 5 to 6 hoi chi na dei pen amin sei ta ba 5 5 na dei pen na 5 na dei pen na hile hi chi Sunday school na kai jing chuna ai le Sunday school union Sunday school a superintendent hi koi ham Sunday school superintendent devotion naman jiu cho na devotion naman ji phar la ko thu hi tai nom diu khata nom diu ti hin sei ji khat be to koi ha chi chu thang neo ile tuan la chen nau thang neo lak le jeng na ile class is at Sunday school class is at hitam primary 2 no za piu min sei pi vole ka he boy chi chu na oza piu min he lo na an mial he nam ko ta le tu kal oza te jong na amin jong he ting na aban ta le amiel jong he ngai cho ilam kai chu ku ham tiong he ngai cho okay chi ko ta leไป
Serial number 6 lim nan khot na bengote mi pite zo se. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Zo na yang hitan ipa min doli basa yang nanti min baca na min ipiang de kin question kan to hi na sei hil yang ada boy mak kan ka ta cha jeng din na sei ka la kan de tu chunga jiwei de islam kai ho in las ho zo si na bible chang khat nong po asa po ating ana si bible chang sam zale som di le ku sam ni cha ki ba mi kyo ka tip cha do nan se ki leng su ka tip cha de ai le ga se ding la sa thiam ding o he na ita sa ki vian ngai jen ita ga bin ko ki vian ngai he chon apa sa bian en phone ki chip ji am iya ai le nanu phone number na ba phone number na bai hat na hat men pe na ba hat 70050795592 đã sa ki vian ngai na jo cho lâm cả lao với nấy tổ thể hiện na cho chứ ba phần đi hẳn sẽ cả phần đây thì cuộc đi sai thế này lẽ chỉ bông à chú tu nhà hi lâm cả hỏi na Bible trang nan thì chúng ta sụp mình lên thì chỉ là chú tim lem mel cái lại sẽ ai nó có sung à na chơi lại sa thì anh nhìn na coi sân bên hi lát sa hung chip thế đấy ngay hi công phu sil ngay ham na ai lo le gari tol sil ngay ham ta bung chu ijara la sa ki thin che ham i o sim ngai ha i o sim de na la sang ha sa de la sang mo ha sa la sa abana o sim ding la sang ho sa ding abana công phu sil ngay lo da apa na chu solfa ho silding apan kit le music instrument ho hin sil kit de na sa sangai ki ba me ki jang kan ki tho pi te chan chi dan dia le ki ba me ki pe ai dam doli ai bi le khana pat nga chan chula ki chai tan na khan di jong om ta pui ai bi le za nam khat chi ka to no min ti chu thil ilan do ti ngai le best of the best ki leng do no min na junior category ami thum nei bin senior azong mi thum nei bin apa min hello khat chu ki leng to to le min jong ei oi mo thi hin na ya chu pa to no min chu het de de ngai chu bel su chu het de de ngai banga chu masa kat ni tabang acai na to na hejin zana makan to tinin Sunday school class is at nitam junior 3 no za pu no za piu min no za minu sayo sar say boy ai le Sunday school superintendent koi hap uthang niyo ko ma to pa nau thang neo ko ma tau pa sa ai le ki pau min pa hemlin ai pa hemlin di cha ai pion amela na ni het chu ki pau min am jo engineer ho ka to le neu khat a het hi mi min chi extra question hit kan hap me hit na yo khang lai sunga hin ki vai pu na wa chairman koi hap nang chu koi hi ong namin kahay kita kamin na het talaw ai le secretary koi hap
het la hello je chu department ki khop na nong ki khop nai lo jiu hin na ai pi yong le no zamin ne in superintendent pa jong he ta in aban ta le chairman pa jong nang ne he in department kitinga hile min jong phata nong kitiling kai timin ya chu lam kai ho ute ho sang alit ho ilam kai ho min het ti ong yata ja chu khang lai sunga nang heting Sunday school azong ni het ngai apana hobu azong ni het ngai ki heta ja chu na hin la mai thei na hin la lo mai thei om dan chu na ja chu lam kai khat heting kusung sip beng sunga ipitu su umam tiong ni het ngai ta chu male silai kon ni khat nung kita na akui pen pen ahin la pen pen ning chu ja chu voice za nam khat nong ki dong hi in ki pau me chi kom ta le Department serial number 6 achai to kilhonin tuni GYTS final cho ki chai tain tu chan achai chana hongto nulepa chile nunga gulang henlang hong ki khom zo si chunga ke pa thu ka hin sein tu in program reserve phung do ma sangovin minute yam khat in nga di ji chun cham khat thila ki su to ka dingin khang lai lam kai ho phat ana piute tunel ha chu kai kalak thim le jengin hong ding kit mai ka ding tun di tu chung GYTS alol hin thena dinga pan la tam ta chung ki pa thu jong ki sei ta in chima bana tunil ha special guest ai pan pi ho jong tel pi kilom ta sumle pai in hong mu jong chu ki dei nan sumle pai jong chu ki dei ma hin cho jong na hon jong khut go kevin hong po vin tam ta nen pi vin ki pa om le jengin chima ban a cholol hin thena ding cholo si chum jong le dunia la ya za je sign to pi ho bi lo le e ho mi pi bot ki mo la de le akale ka lo jong ki hen do mai theu hin na ama ho in rong nga lang ki chi in ni ha iza hum khat he boy sa asa boy jong leo ang lo jong le ki phone jing hong ta ka o ha be be le sanga lin hi wanga chapang se na yong ki sian ji wa hin ama hon jong to ha ta in a chai chan in to pi win am ho thi ki pa thu mai sei ding in a ki nom po in khang lai ki boy the sum na pai ki nei hi jong le chi atha GYTS 2022 just anapan na ho hi honung le egel do jing na dio GYTS sam pha jong le am hon anagel do jing cha chu kana pan he ti het ni na dio ben memento khat be ki pe hen ti akidei ji chun memento khat an ki gon pe na hoi jong no set ta ki pa ta ni san pe dio hi in tin ki le ta ma hen lang le memento bo hi lo sum le pai jong tam ta ki pe jong le pi thei ma mai he jong le khang lai chu he sao bin department la avai chapen nu tia tau khong sang avai chu zo ka hi bin ke hoi tu kom ti ti cho kidar ka polo pha wa he ka get pet jeng o hin tim dio in tin ko vai le lo tam ta na kal sa wa nei mo pi mai dio ham jong chu ho bung ho an ki gelo bin lang e pi hele memento ho hi khat sim lai ka ting adang wang so thum ki bang ding hin chu aban ban na chairman pan hop to pi dio he ta in tin Evangelical Youth Department Lajangphai ECA Church ECCI, the third GYTS and the third Gospel Youth Talent Search Memento Nunga Martha Hing Chong Hai, the third Gospel Youth Talent Search GYTS 2022 Lord Hinthena Dinga apartment tam ta le natha na zung itchalova to ngai ta judge ne hung pan pi si un hi memento hi ngai lu thil pe in kain pi ve pathenin namalam hin ko ale tam ten wang na bu ta hen ki pa ove di khai million how kip thun min thang how kip di khai million how kip chairman thun min thang how kip secretary music dear robot how kip secretary chi hi memento hi in chi hi chat so si lim jong ka koi pe he ama ho zo sin aki het na diwa chi hi marthan sat pi in tin chairman pan pi pi in pion khut na beng ote
bana hi pu em thangam a hi in tunin ha zong aboi si na hong thei ta pon kan khel sing hi in en sumite ala pi the en kom da ho om khadio am lo le committee no le na capital in pu di sei thang pulen en la pi yang le pa min te ma zong a khela hong thot thang ma na pa min pu de di sei thang a pu thang thun min thang au kip pa el kam kholun achanun finance board di he mai ban le pu lam thang khong sai ma ban zong le ang lai ni ta bang ki gon ki na ki min pha ki zong le memento khat mai lo di zong le tom ngai ta hung pang ki divin pa kai mina ti mi hi vin pathin ale tam ten phat thei bu ta hen ki pa e short speech sapawa chap chat holim ne nei ka te ki pau min GYTS gospel youth talent search pathin mapui na zalin obung mi te taw na to lepate o ki thopi na zalin tamin 2013 ong ke panin 2017 ni na ong ke bolin 2022 in athum bai na chan ong ke bolin ali bai na chan hi iti ong ke bol do ki ding ham ti ke hem pui ija chu khang lai te tu tama hoi hian lang akit tama hi zong le ita banga thilgon nei te ngai lu le pa te ngam support hi ti bin aban ta khang tha hoin zong isanga tu kuma condition sanga tam so ding in zong kai tim ki din ija chu ba choi lai sa na ba hi a hoi pen apa pen hobung sunga dinga man theiding nga hobung sunga tiging lo wala sa ki kawang le la sa theiding hosunga program ki man tinga yong le ba choi la sa gun theiding in sung program ki gun tinga jong le ba choi la sa go theiding a ki go nga hi ija su tu ni patang in jong in than do ti hi in senior category a mi thu moment junior a mi thu moment ichla senior ho ko ma ka tip nom khat chi pham tia hi le echa winner na hui teng ba hi le na hin dan zo a chum ngai yin na chi dan zo a chum ngai jin na pau dan zo a chum ngai jin a je chun na noya hovin sang pita na hin mu chu na GYTS thana winner hung heta a tu phalo na se ya mun phalawa na chia hi le chun example na mi ho na mu sa pen chun na naw te ho na noya ho ki pal na ding hi je a chu ipiti na cheating ham na ipiti na ki bonding ham ipiti la na sa jing ding ham hovin ki khop sia ne ki khop ngai ta na Wednesday ham Saturday ham Sunday ham khana ki khop ma jong le la setting amin in kawang le ready sa ngai hi chu senior ho category an no in first winner ki hilo second third hi bit na first second third din hi ta bit ja chu na bon chawa ita sunam dingo a chairman hello nam ta lo dingo kiting le ja chu iki humble je ngai junior hodinga nangai to boilang junior hona junior hodinga ki sainom chu pham tia hi le to hi pathinin tamna na piwa o hoi tan hin piwa to apana pathin pa choila na hin sawa nau ki tilwa na nau ki tilwa ane hiya hi le nanu na pa thunen naman ba obung sunga sunday school lam kai ho thunen man ba khanglai sunga lam kai ho thunen man ba kusunga nasanga upa ho thunen man ting bai le pathin phat thein bo dingo niku ka tinga hile tunia junior adinga jibaiti sa winner hian nang first in the second third hi jong leo niku ka ting le senior category a first nang no i theu na ija chu pan ha ta na la dingo
Sunday school pata na kay dingo in sunga nu le patu hay ta na ngay dingo kulaya isang alin tapat tu ngay ding hi ja stuni pata question hum ke dong nang su abang khat tinga so ha ta ta mai thei hi ja question ke te pen hin ipi bola question ha diu general knowledge di bahang ke dong ham tia ile ikhang lai sunga alien pen le athiem pending bun mana ki leng do ding khat chun khang lai sung chu ichan ge he nam ti hi hum ki bola hi na Sunday school lang ichan ge he nam khang lai sung ichan ge he nam ho bung lang ho mission lang ho women lang ho ki tong khanai lo hi na khang lai sunga ama sat na ama playground sunga chu ichan ge he na na yam ichan ge ya ki mang cha am ti he thei na dinga chu position ki tong hi ja chu chu ta bang angai ma le ngai ma lo ding hi in ja chu ki pa omen contestant ho jong pon tho ta ni bangovin BP ho jong pon tho ta ni bangovin no mo ka sa na khat to sei thang e ang lain jiwai te sa ki bolin ang lai to go na no ezin itilehin nu le pate hin atam theidem di hi ani ki ngai to Sunday ni khat hi ki phalam sasan hobung ko ma ki thumin le hobung in jong in pevin ka ki pa ma jing music secretary party de ki pa dan chu upayum lo ko het lo we tu ni wa hovin sum timin tin lasa ho jong thanom min tin mi pi jong hung dimin te tia hi le mi jong hung te lo hovin kaya nu te hung ho jong jiwai tes ki mang ding he ti le ke na ki nung le na pa te jong hung lo tu ni la jong hi sim thei be chilang khot na jong ki sim jo lo nu te jong chuti akhang lai tama jong chuti kin na kai bang ka lung dong tai eja hi ilung khang lai committee member hoi ta ka lung na chu phung to ta nge na ki support lo ti tiar la lampangan la kila thim ki bo tai eja chu ki support hi divin mihim chu moral support ki ngai cha in na financial support ki ngai cha in chil chom mai ki dil khau ngai hi hita bang ki gon to na dinga hi ngai committee member jong tha isa na pan ki sulut pan na sa taong ki la ichi wai na ki bo to hin na ichi chu kal hau chu asithim ki go in asibang asidi poi ti yong ka pung to ki din te chun phat ki ting le hita bang ahong ki gon te ngai le tu ni la ahum cheng be hin na in sumi te ho in sa in lang het him lo ho chu het him sa ti in pui te ti ka sai to no he je chun kain sot sei ta in ha ki gon chai ta bam secretary pa ki gon chai a hi le phun to na ho na ne utin nang ala lu lo kan he no pi chu to ai phun la di wei tai o okay GYTS result chu kai ka khot na am ta in ka in phun la di ngai tai is it chun tu in kan phun la ma sangin contestant ho zo si lung si ten tu nia hong kai do si langa hong din pi de win kan ti ma sai hong ding wo langa hen e phun do ting vai le prize distribution in a zom pai ding hin tin hello line khana ding bo na line khana line khana hong ti sun ding bo anu le pate hon nom na lai na wam lo kha te nu le pate ho zong na chi ka mo tam le a kho ti poi tu hin result phun do na in nei taw hitin price senior le junior category achum chumang ke khending a hi ji in mi pi ho i het thim dewa kai ni he sama sat hin tin ama sapen in junior langa ana home ma saute na result ana phong do ma sapen ui tin second runners up ana phong ma sapen ui tin second runners up mi koi ting ana gin chan wem nu te ho sei bo limpi changa ti ka za na nagil kil ga mutam le ayo phar chai don diu chimi ha sen sei tao second runnership ko iding ana kin mo bo lun neu na tiam
ko ilun niyaw na sa iyo ka tapoy na. Okay. Second runners up here. Price kain phun do ting ai la price in hop do PD win upa ngam thang ni ki gong ding kain he sa in GYTS 2022 second runners up junior category goes to serial number 5 Dai si hoi ching thêm amai lang tim pio langa upa ngam thang yung PD win pa min upa ngam thang lusit an din PD aman certificate ho do nai nei PD nge he na ki pa mama singin amo hi bola pana hong ki hati loba tu final hong changai revin ki pa pi mama singin lat pamin puan na ding na layo nang license dai sin anong nung chi lo lang apun throw in second runners up ipong do tawin to hi first runners up ipun do pai di we first runners up ading a hi mini kitet na lai ding a hin na ko hin te ta gin mo kin wa mo dolina okay ana sim do pai jing oitin first runners up GYTS 2020 junior category goes to serial number 3 Ling Pi Chong Mana be beauty chi ai hop do certificate ai hop do PD win hobung secretary po na yung din pila ki pamente hello ki pame hobung secretary po nito pikino ki pamin Sailawin Etawin GYTS Junior winner goes to serial number 6 Dolly Chinehoi Guite Ama de la Pitawe hello Babibin Nipiteo kon ha bega na begute give I hope do PD win nu par moy ama yung din PD win iti mo na he nu par moy donors ho and hope do PD he hello di pa pi mama jingin lim ka no khot beng thai khot an beng tau te mi pi te ho abana hi senior category ai ni phone pay diu hintin
มีปีเดียวนี่งานละรู้บ่อนุมเสียจริงๆก็ยังกะเทียกหดเร็วตาได้เฮบ้านน่ะสาวเสียงหัวเตียน senior category เฮsecond runners up ปนนี่พูนไปดึงเดียวเตียน second runners up goes to ก็เห็นได้ที่ว่ากระใสดอตดอ second runners up goes to ขันไปอินสาใส่กินบ่ทางบวยนะทีมั้มทางบวยเราเปียวให้เราทางบวยนะกินเราฮะโอเคอันนั้นพงไปจริงไว้ทีนพัดไก่สังลวิน second runners up GYTS 2022 senior category goes to serial number 2 นิ่งในหาดคนนับเบี้ยผิวเต้ดูสิตารางsenior category GYTS winner goes to serial number 1 Hing Nai Ning Hoki yung din piyo lang ay strong ay kupiti win Sunga Martha GYTS first winner man strong man kupiti nga eh hello certificate to case 1 ay hog do piti win no di rebek donors aman in hog do piti nga eh hello Ibite ko biar na biar mute Pavin donors no di rebeng aku na certificate to case awadan kisanding ahi mi pite hon kon na be piute to hi gitar ron ki san pe ding a hi gitar ni sanu mala kumkit lakit ting la ha bola nong ke bol diu ti chu e kitep naw yan lang ki pamin donors no to na la ni chi pi ding ki pa thu in save
nu nia price hop do na wa i bol thei chan chu hi chan chui ta han lang mi na bol khil sei khil to khil au ma le pathin minin jingai ta mute ti chu kong tau hian lang amo atin jing lai to lanin tuin na to na ta khat ve lim mung ki thala bona lim na bon chabin cameraman pan lung si tan lim khat ve hin la piwa bon hun adin khom pe na khon lang ki kin lai bo ki pa me lung se tan ni to pi ta bo mi pi te ong khana na be pi te contestant ho zo si dingin khang lai committee in akigel khomin to ala ho kiu hi talawin na gyts hung za ho zo si adia contestant ho zo si hi consolation prize pi ding ti ki dai zin hi chi chun an zom pai ding in tin amin ain ko do ho si hi lung si talangan hyung din do pi jing diwin ka hin ti me hi chi ai pi do pi ding win participant award ai hop do pi ding win gulhang neu pu le nunga en pin in hop do pi ding in tin ama sapenin gulhang neu pu hyung din pi ma sa ding ka hin ti me music secretary te ni he man an hop do pi ding te ni he ama sapenin koyam hoi choi kim umam hoi choi kim aing kuti ala pi the ma le lung si tan yung la pi bo hoi choi kim lo na talawai le Evelyn lam nei wa ain kute lung si tan leong la pi bo Evelyn hungo malen solvo certificate plus case award amuting he consolation mi pi te ong khon na be pi ziu te hin san ti ngai le abana ding in sila lam nei chong ain ko te ama ma yong leong la pi bo sila lam nei chong ahong ena abana daisi nem nei kim apa ni yong la pi le ki pa min te abana mercy khorneiwa an sung mi tem loham ala pi thai khan hong la pi bo agun holoi chun tingbe men hong la pi le ke pa min te mercy khorneiwa zawin ko ha tha lenlal mon an lun lal mon an sung mi te ma le ama mena hong pai pai in lang abana Jessica ning nei hoi umam ai lo le an sung mi te ala pi thai amam lo le ole ni ki petantin abanin nei ngai chong hungam ong lo ale in sung mi te apan hong la pi le abana chinghoi umam au nun hong la pi le ki pa min te chinghoi au nu abana lam thin nei
lâm thiên này em lo ba lệ anh anh nào nuông trong lạ thấy he anh nào nu chín sol vô lung si tên abana Prisla hat nei moi Prisla hat nei moi ông lo ba lên sung mi te anh sung mi tem lo le khang lai lam ka ne ki petan tin abana rani ning nei hoi rani ning nei hoi anau nu jong la pi thai hem lo ba le abana elena hoi dei len anh sung amam lo le anh sung mi te abana mangsian kim anh sung mi tem khadem mangsian kim lo abana Andy nga monching ông nghe abana gulang lam thang gulang lam thang chỉ cho hiền tin mi pi te on khar khabe on be pi te khot aban na charging oitin vote of thanks gulang thangneu vice chairman ama phat an pi pe nga loite nhau chắc khát cái sport đồ vạn mà hiện tại mình sợ nó thu căn phungin tôi nghĩ là ball thấy khăm khăm in ball cái pa việt sana ho chu giống như in cho ta lệ tôi nghĩ là tiếng cái sign pen pi ho in cái pa thu ở trong và xây lo cái phungin chairman secretary thì mình phá vang ahong lo cái member trong không pi ho zo si chung trong cái pa thu xây vin aban lệ pat na pat atai chana chat sa pat pi ho hi vin to le contest an ho zo si hi vin hong tu ham ball down no ko thon ho wa gai movin ma bana jong khang lai atam zo ho tha tu changa pan na thela ho jong tam ta hin la dio kine movin ban le cho zo si na ma jong le mi pi khang lai mi pi hi in adia minu mi pa hom cha jong le in op jing ho hi pha si a hong op jing ho hi vin tuam ho hi no zo si pan la khom na zalwa chi lo thing the hi si in khang lai committee na chungwa bol pi thei ma ki nei po in pathin ale dam tain pathin na po hen ti chu kan sei nom hin tin chule a chai na pen na programa ban mun hin nei ho opening in hon pi o hin closing hin chule akala aba chule in sa pi ho chule dang dang ho zo si hin ke pa thu se zo lo ke pongin tunil ha ike chai pha no le cha idon khom diu in gon pe ho bung committee ho atam zo jongom na lai vin chairman secretary jongom min ama ho chunga khanglai in atom ben ki pa thu sang ta in ki saijin nang hon in to sot na zalwa ta bang ho hi ki gong na ho kine pina ki gong hi to kel honin ki kine na khelang pe wan in to sot na vin nang ho chunga ki pa thu sang ta in ken sei ki ne ka sei hinglel ka sei hal mai le ki ngai da mo te chan chu ge pha tan ki pa tu hin ki khen na le chadon taw na NAPD hobong chairman pathin jana dibot jana di hute patit tawanan ka kepa uge kapau pathin tuni khang lai te program bon na apena pet azo chan ke nang ma mapui na kachan wa sai thia ka jiwin min ka tham ba na ko ma ki pa ko se na ge baka mi hem kai bin ato tham na pat sungwang sei khir bol khir ab nyong na nang ai dama honunga phayo la hoi yo to the ki nang phat the bo ma pui di na ko khatau ni ge tu ki khan de kai bin cha ka rot ne kai adon jo si ta sa la ga phat ni bi bu tin na khat theng la din na pan pinakap kai yesu min khat amen